بسم الله الرحمن الرحيم درس كابان دناي اجي دباون درس سببون ادر كسب الشبهات كرمكم من بماكي محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بماكي واما الجواب اما جابه المفصل في ستادون فإن أعداء الله نؤيب الله بين لهم نوذن اعتراضات فالرد سكرد كثيرة كدودي يسدون بها الناس هي سكر يمبن دون إلى والله منها نؤيبين سكر دي بقولهم كونغ دي كانين هفرات سيركة بن نحن من لا نشرك بالله من شركانتا الله منين بل كوني نشهد مدن سيدي أنه نكون لا يخلق تغتا ولا يرزق أرسكتا ولا ينفع نفتا ولا يضر لرتا إلا الله كهنا الله وحده كانكتون لا شريك له الله لا حوت ديدو وأن محمدا مدن سيدي وند محمد عليه السلام أموني مودن كسل مدن سيدي لا يملك وند محمد وانا لنفسه هور مكو نفع النفع ولا ضر ونال الركد فضلا تنتني نون عن عبد القادر نلها فان وانا لهور مكو غدوم ina hala fi o wite عبد القادر او غيره ما ko ina kanko menen meden ngandi dum walakin koni tum ana min mudinibum mida bakkon dini mida wadi junubaji urudi والصالحون مؤيبا بين لهم نوذن بجاه جاه عند الله كالله مؤيبا بين مري تدنغال كالله وأطلب من الله ميدا دابيرا كالله بهم سبكا مؤيبا بين إلى توها كو جابابي يعني كو كونغول سير كو أوني جون نون كرمكو من ماكي فجايبه سي او غايني ديتاي دو كو ديتاي دو réponse mo jaabo mo jaaboramo bima taqaddama ko fe'i kon baawo kon ɗum fe'i baawo wo huwa konko jaabortamo ko fe'i baawo kon ko nde yettaɗamo anna alladina no ɓen qatalahum rasulullahi sallllahu alih w sallam ɓen ɓe nelaaɗo allah haɓuno mo qirruna hiɓe qirriti kamɓe kadi bima dakarta koko jantiɗa ɗo koy ko wiiɗa kono ɗa qirti kamɓe kadi ɓe qirti ɗum ɗo womo qirruna ɓen sirkaynoɓe jamanu nelaɗo ɓen kadi no qirriti anna awsanahum no sanamuji maɓɓe ɗin la tudabbiru ɗi toppitotako chey'an hayye fus wa innama aradu andu koɓe fandori aljahu ko jaahu wa shafa'ata e tefore ko ɗum woni koɓe rewri sanamuji maɓɓe ɗin wona fiiɗi nafa e maɗi lorra kamɓe kadi kalama komen ɓe maki waɓura alayhi jangan oɗo jangu e hoore kañum o sirkowo jangan mo ma dakarahullahu fi kitabihi konko allah on janti ka deftere makko si en artoye deuxiéme fois joni en ɓanginay ko honnum allah janti ka deftere makko wawaddahu o laɓɓini ɗum waɓura alayhi jangu e hoore makko ma dakarahullahu konko allah on janti fi kitabihi ka deftere makko wa waddahu o laɓɓini kanko allah o laɓɓini fi mum pos fa in qala si kañum sirko on sa janganimo ɗen ayeje o wi'i fa in qala si o wi kañum sirko on ɓawde janganɗamo ɗe ayeje o wi hadihi l ayatu ɗe ayeje ɗe jangonɗa ɗo e wona fi amen menen jippi innama nasalat anduɗen ko jippi fi man ya'budul asnama ko fi ɓe rewaɓe sanamu on ko fi rewaɓe sanamu noon kayfa taj'aluna ko honno waɗirton as-salihina moƴƴuɓe ɓen misla al asnama sifa sanamu est ce que neɗɗo moƴƴo e sanamu leggal sangal ko gotum fa jawibuhu jaaboromo kadi ɓe ma taqaddama ko feƴƴi kon ɓaawo en ara e ɗum ɗon kadi ko ɗum feƴƴi ɓaawo fa innahu no kanko ida garra si tawi kañum sirko on o qirritike annal kuffara no heeferaɓe ɓen
yashhaduna hiɓe seedi bir rububiyyati jeyal allah ngal kulliha kala muɗum lillahi ko allah waɗani hiɓe seediti wonde jeyal ngal hiɓe seediti bir rububiyyati jeyal ngal kulliha kala mum lillahi ko allah waɗani wa annahum no kamɓe ma aradu kamɓe sirkayɓe ɓen e jamanu nelaɗo ɓe faandorani bi man asadu ɓemɓe ɓe faandi illa shafa'ata si wona heɓugol tefore ka allah si wona ɗum ɓe rewirani ɗi walakin ko woni arada oɗo sirkowo ko faala an yufarriqa konde o sendinirta bayna fi'ilahum hakkude golle sirkaynoɓe ɓen jamanelaɗo wa fi'ilihi e golle kañum oɗo sirkowo ɗulle ko gotum ko ɗum o faala sendindirde bima zakarahu saabu koko jantiɗo ko yeetagol ma wonde sirku maɓɓe on kamɓe e sirku ɓe feƴƴinoɓe wona gotum fadkur lahu jamtanamo kadi annal kuffara no heeferaɓen e jamanu nelaɗo min ne maɓɓe man yad'una salihina wonnoɓe nodduɗo koye moƴƴuɓe ɓen wal asnam e sanamu min nun ne maɓɓe kadi koye man yad'u noddowo min nun ne maɓɓe man yad'una min nun ne maɓɓe man yad'u noddowo a salihina moƴƴuɓe ɓen wal asnam e sanamuji ɗi min nun ne maɓɓe man yad'u on noddowo al awliya waliyaɓe ɓen alladina ɓen qala llahu fihim e allah daalno fi kañum ɓen waliyaɓe ulaika alladina ko ɓe woni ɓen yad'una hiɓe nodda allah yabtaguna hiɓe ɗaɓɓa ila rabbihim faade ka jom maɓɓe alwasilata ɓadorgol ayyuhum aqrabu ko hombo e maɓɓe ɓuri ɓadade mi faala en dara ɗo si en ari on sa en tokkidira yewtere nden en ƴette oɗo yeeso ɗo on sa si en arte wadde una isa arte daroɗen ɗo yittoɗen mbawa taw yo allah hawrni e sawabu karama ko men ɓe maaki wa amma aljawabu almufassalu amma jababu e fensita ɗon a andi ko ɓe faami ɗo joni nde tawno jababuye arano on ɓaawo ko jababuye moftuɗo ruttay kala jiɓaye ko kañum sirkaɓɓen ɓe addata ɗum ɗon no fewti no mofti jiɓayeji ɗin fof ko ɓe addata kon amma joni noon ko jababuye fensitaɗo ko wonɗon on jababuye fensitaɗo ko o toɗɗoto kala jababu kala jiɓayimo ɓe addi tawa réponse makko kanko tigi o jabore ɗum kala ko ɓe addi jababuye on o réponse re yani o jabore question mo ɓe addi on o jabore sifa mum yani ko wata wuttude kañum tigi ɓe maaki wa amma aljawabul mufassalu amma jababuye fensitaɗo on ko nde andeten fa inna tabiti aada allahi ayɓe allah ɓen sirkayɓe ɓen heeferaɓe ɓen lahum no wodani ɓe i'tiradatun falirɗe i'tirada ko sakkagol weeɗito daro yeeso fa arada lahu sakkomo i'tira hiɓe mari sakkorɗi a adday tum poyenji buyi ɓe mari ko ɓe sakkora ɓe mari i'tiradatun sakkorɗi ma falirɗe kasiratun ɗuɗuɗi yasudduna biha nnasa hiɓe sakkora ɗum yimɓe ɓen ɓe sakkora ɗum yimɓe ɓen sakkora ɗum yimɓe ɓen min hano e ɗin sakkorɗi ɓe woni sakkorde yimɓe ɓen no jeeya e ɗin sakkorɗi kawluhum konnguɗi kañum sirkeɓe ɓen nahanu no menen la nusriku billahi minen komin julɓe min sirkanta allah bal ko nashhadu meɗen seedi annahu nokkoni la yahluqu tagata wala yarju'u arsikata wala yanfa'u nafata wala yadurru lorrata illa allah ko ina allah wahdahu kanko tum la sharika lahu wala hawtiɗɗo wa anna muhammadan no muhammad alayhi salam ommo jam ko sewne muɗum la yamliku o wawana nafsi hoore makko nafa nafa wala darra wona lorra
fadlan tentini noon an abdul qadir e o wiyeteɗo abdul qadir aw gayri ma ko ina kanko tentini abdul qadir o ko suufiyankojo cheikh mouhammad bin abdul wahhab ɓe maaki akan cheikh mouhammad bin salih usaymin ɓe maaki abdul qadiri yani ibnu moussa al jaylani ko inde makko nenni ko ibnu moussa wiyete ala khilafin fi ismi abihi wono lurra noon e hoore on mboni ɓen inde ɓen makko kana min kibari zuhad ko jeeyaɗo e kooreɓe ruuɗinoɓe wal mutasawwifina e suufiyankoɓe wulida sanata o jibinama hitande e neɗɗe nayi e capanɗe jeɗɗi go'o kawiyete jaylani wo fatagol makko ko temeɗɗe joyi e capanɗe jeegoo e go'o kawiyete bagdad o hari ko hambaliyankojo laawol makko ngol wa hada huwa tawhid fa hadihi subhan يلبس بها ولكنه شبهة داحدة لا تفيد شيئا koko oɗo yewti ɗo wonde menen min sirkanta Allah koko min otta waliyaɓe Allah min waɗa jiyaraji ɗo min hirsa e gaɓoruji waliyaɓe ɓen min toroɓe faabo yoɓe wallito min yoɓe tefan min ka Allah ɗum wona sirku noon ɗum no wona sirku minen miɗen seedi wonde taggata arsikata si wona Allah nafata lorata si wona Allah tanko tun miɗen seedi meraɗe hoore makko o wawana hoore makko hay hunde ina haala fi abdoul qadiri o mo jowaɗɗe gis mo yewtuɗe fi duuɓi mum ɗo jibinede makko ɗo e fatagol makko haala fi on kam walakin kono ana bodude bum min miɗa bakkondini miɗa waɗi bujunubaji ɗuuɗuɗi wassalihuna moƴƴiɓe ɓelle lahum noɓen ɓe jawni teddungal indallahi ka Allah o atrubu min allahi bihim miɗa ɗaɓɓira ka Allah saabu ɓe waliyaɓe ko ɓe waliyaɓe anna ko laaha kan anna ko saabu laahara ko saabu ko fii ɓe wona noon saabu mi heɓa ka Allah hina goɗɗum ngoo si haaju mayani e lamɗo ɗo joni fo ndaara ɓattiɓe moɓen wonoya ɓen wonanma saabu ha yiida e lamɗo on ko ɓe waliyaɓe ko ɓe waɗata on tigi yiida e Allah fa jawibuhu jaaboromo bima taqaddama ko feƴƴi kon ɓaawo wa huwa konko feƴƴi ɓaawo ko yeetagol mo anna alladina qatalahum rasulullahi sallllahu alih w sallam no ɓen ɓeneɗaɗo Allah haɓuno badiri ɓen ɓe o haɓuno uhdi ɓen ɓe o hawno ha haybara ɓen heferaɓe o haɓuno ɓen fof mo qirruna ɗen no qirriti bima zakarta ko jantiɗa kon ɗo ko wiiɗa ko wonde ɗa andi Allah nafata kan nafata lorta si wona Allah ɓen hino andi ɗum wamo qirruna ɓen hino qirtani hoore maɓɓe bi anna awsanahum no sanamuji maɓɓe ɗin la tudabbi ɗi toppitata ko shay'an hay e hunde wa innama aradu ande ko ɓe faami aljahu wa shafa'a koyɗugol jaahu e tefore ke Allah tamɓe tigi ɓe wi'i ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila allahi zulfa ɓe wi'i haulai shufa'una inda allahi ko ɗum ɓe an kamɓe tigi ɓe ko ɓe Abu Jahal tun o wi innama nuzabu bi hubal innama numpiru komi wona wallirede ko sabu hubal ɓe naɗe ko hubal wallata ɓe donc si o wowlanima ɗum yiyetomo koko wollaɗo tawhidi ma on ɗo e tawhide Abu Jahal on nafota waɗɗo alayhi jangi e hoore makko ma zakarahu llahu konko Allah janti fi kitabi ka deftere makko wadda o laɓɓini ɗum jangi e hoore makko konko Allah janti ka deftere Allah o ɓangini
ko karama ko men faandi ɗum ko ya janngam mo ka deftere Allah fii tawhiddeya ngal Allah towɗo on ko ɗum o fuɗɗori ko ɗum kadi o sakkitori fii tawhidi o fillinni fii tawhidi ka alqur'an haa fii tabintingol tawhidi on ka nder ɗerɗe jiyaaɓe ɓen tawhidi jeya ngal tabintina tawhidi dewal ngal ka nder ɗerɗe yimɓe ɓen o tabintini kadi hujja e hoore maɓɓe Allah daali wama arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun men ne laali ko adi ma si wona min wahayna e makko yo ɓe rewa min tun Allah daali wama khalaqtu ljinna wal insa illa liya'budun Allah daali shahida allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al azizul hakim wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwa arrahmanur rahim Allah daali fa iyaya fa'budu ɗum ɗo fof e ko hinaɗo ɗo immodde aaje ɗeɗo aaje fof ɗe gandi firomu ko ɗuuɗu ɗum tindin ɗum waɗɗagol wowtinɗingol Allah to ɗon ka dewal makko wota rewe goɗɗum ngo ko hina Allah si tawi o yondiniki o jaɓi awa haray ko ɗum ɗaɓɓa si o jaɓali haray ko o mawnintiniɗo ko o sandorɗiniɗo haray ko o bandi o sali haray ko Fir'aun heɓuno ko hay no takko makko yonno Fir'aun tigi ko Allah wino ka alqur'ana ko wajahadu biha wastayqanatha anfusuhum ɓe yeddiɗe kon tawi wonkiji maɓɓe no hooli ko gonga kannum ko ɓe yeddiri ko zulman wa ulwan fandur kayfa kana aqibatu mufsidina nam ko ɗum karama komin faandi wonde a janngamo ɗe aaje kañum aayaji ɗen ni fa in qaala si kañum sirko on o wi'i haula il ayati ma haadil ayat aya on de yo e haadil ayat fa in ga so wi haadil ayat ɗeɗo ayeje nazalat e ko jippi fi man ya'budu innama nazalat ko ɗe jippani fi man ya'budu al asnam ko fi ɓe rewaɓe sanamu kayfa taj'aluna salihina ko honno waɗirton onon ɓe wahabiyaɓe ko honno waɗirton moƴƴuɓe ɓen misla asnam sifaw sanamu annabi Isa ma Seykh Abdoul Qadiri ruuɗinoɗo jokkidewal tum ceerno kaari en wattinaɓe nokkel kaari ha gaburu maɓɓe on no waɗa jimbal no nayi kuran no naada nder ton hay climatiseur no waɗa gaburu maɓɓe ceerno kaari en ko on no wawa ton yiide ɓen ko sanamu noon ko ayake ɗe jannguɗa ɗo ko fi ɓe rewaɓe sanamu na fi amin menen kayfa taj'aluna salihun misla asnam ma ɗum ko honno waɗirta annaba en sifa sanamu fa jayibu bima taqaddam jaabom ko feƴƴi kon ko on ɗum jaabotoɗamo ɗo konko fiɗɗi anna kulla ma ubida min dunillahi kala ko rewa ko hina Allah ko sanama bi anna kulla man abada ghayra Allah faqad ja'ala ma'budan faja'ala ma'budahu wasanan hare o waɗi on morewi ko sanamu فأي فرق بين من عبد الأصنام وعبد الأنبياء والأولياء إذ أن الجميع لا يغني شيئا عن عابديه يابا النبي عيسى كو النبي kanko tawaka e lettoyteɓe ɓen wako Allah wi kon innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama o tawaka e ɓen
kono kala rewɗo goɗɗum ko ina Allah haray o waɗi nden ɗon hunde sanamu. annabi ibrahima wino yimɓe makko ɓen innama ta'buduna min dunillahi awsanan wa takhluquna ifka ko wonɗo rewde konko hina Allah fof ko sanamu jabamo ɗum. fa innahu no kanko ida garra si o irtiki anna al kuffar no heferaɓe yashhaduna bi rububiyyati kulliha lillah hiɓe serti wonde jeyal ngal fof ko Allah wodani wa annahum no kamɓe ma aradu ɓe faadorari rewgol bi man kasadu ɓen ɓe faandi illa shafa'ata ɓe faandorali si wona heɓugol tefore kamɓe ko fiyo ɓe heɓu tefore ko ɗum ɓe waɗiri tefore yeɓugol tefore ko ɗum na goɗɗum ngo si wona ɗum walakin kone arada o faala an yufarriga bayna fi'ilihim wa fi'ilihi bima dakarahu o faala walakin kone arada o faala an yufarriga nde o sennirta bayna fi'ilihim hakkunde golle sirkaɓe ɓen wa fi'ili e gollal makko ngal bima dakarahu konko jampiɗo ɗum o faala oɗo fa innahu ay هذا القائل يعلم أن المشركين قد أقروا بالربوبية وأن الله سبحانه وتعالى هو رب كل شيء وخالقه ومالكه ولكنهم عبدوا هذه الأصنام من أجل أن تقربهم إلى الله زلفى وتسخأ لهم فقد أقر بأن مقصودهم كمقصوده ومع ذلك لم ينفعهم هذه الاعتقاد كما سبق. محمد بن صالح العثيمين بماكي وكو سيخوجي on fandi kon fa innahu on ɗon o fa innahu no o fa innahu ɗo fa innahu ida agarra fa innahu no kanko ko fanda on huwon ɗon ay o ɗo wowluɗo ko ko wowla ɓawo ɗo himo andi wonde no sirkayɓe ɓen gomɗi ɓe kirritinoke few nelaɗo geyal Allah ngal hiɓe andi wonde Allah subhanahu wa ta'ala ko kanko jeeyi kala hunde kanko tagi kala hunde kanko laami kala hunde ko won tun kamɓe ɓe rewiri ɗi sanamuji fiyo ɗi ɓattimɓe ka Allah ɓadorgol ɗi tefanaɓe ka Allah gonɗi oɗole kadi sirkowo ɗo o irtike wonde kanko kadi ko o faandi ko tefore majji wondiri ɗum ɗo nafaari yani ɓe irtike wonde ko ɓe faandi ko tefore majji ma dalika nafaali ɓe nde ɗo finde wona feƴƴiɓe noon ɓaawo karama ko noon ɓe maasi kadi walakin arada an yufarriga bayna fi'ilihi wa fi'ilihi bima dakara ko ɗum o faala sendirgol fadkur lahu jantana mo annal kuffar no heeferaɓe min hunne maɓɓe man yad'ul asnama wonɗo noddude sanamo wa min hunne maɓɓe man yad'ul awliya won nodde waliyaɓe ɓen alladina ɓen qala llahu fihim ɓe allah daalno fi muɗum ko alqur'ana ka simol israil aya 57 allah daal ulaika alladina ko ɓen woni ɓen yad'una ɓe wonɓe noddude yabtaguna hiɓe ɗaɓɓa ila rabbihim faade ka jomum maɓɓe alwasila e ɓadorgol ayyum aqrabu komo ɓuri ɓadade oɗo aya ko fedde goo e arabuɓe ɓen sirkeɓe ɓen laatino hiɓe rewayno fedde goo e jinnaji ɗin ɗin ɗon noon jinnaji ɗi naati l'islamu ɗi watti rewde Allah tawi noon ɓe yimɓe wonɓe rewde ɗin jinnaji ɗi anda wonde kodi yo ɗin ɗi ɓooni rewde wattiɓe rewde Allah ɗi acciti ɗi teɓɓortike jokkugol samakal ɗi jokki soɓe oɗo ano mofti kala on rewɗo goɗɗo tawi onmo o rew woni rewde no rewde Allah wona annabi Isa Uzayru e ko hina ɓen e waliyaɓe rewaɓe Allah harana wiɓe hoore mum ko mene woni waliyaɓe ɓen na ɓen walijo wiyata min komi waliyajo o worata ɗum yewno si on piiƴani hoore mum ko waliyajo haɗa tabitine hoore makko natugo aljanna ɗum noon
fala yaman makrullah illa alqawmul khasirun hoolata ko daɗi si wonande heferaɓe inna adaba rabbika gayre mamun wona holnide yalawde sawaba ɗo ɗe darade kala on jentiɗo ɗum ɗo o heeɓi nafoore nder ga o fiinori o waawi ɓa fandunde men nden wona ko huɓɓine to jente koye on tigi fonto deftere nden o janga o wawa no gasa o faama ɓuri min komi faami kon ɗo si o jangi donc wona fa imminira kadi on tigi huɓɓin to jento nana ko wona wolede konko hay si ɗum ɗon hawnaki nafoore ne heɓo e muɗum kono ko sa ƴetti deftere mattini din nden a huɓɓini a jooɗike a jentike ko ɗum ɓuritama nafde yo Allah hawge sawaba kala heɓɗo nafoore nder ga yo jarno Allah amma so faljere o yii nder ga yo ɓangiga nan kami falji ɗon fii min kadi tan heddone nden ɗon majjere yo anda wonde mi faa e nden ɗon wonde mi majji e mum ko ɓami anda yo andinam min kadi hara miɗa hatojin e ɗum ɗon alma ko hina ɗum wona wiigol weltanede ma goɗɗum ngoo ɗum ɗon ko inchallah ko Allah mi ɗaɓɓe weltana ɗon yo Allah weltana en fof meɗen wallahu alam